teman ya di kamsa jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Menteri Sarkar Jelau berkemi ikatan Community and Rural Development ubah sustana sotun hakalai tri urempang arajar apun riu ulap lipat ba yaka sampurnata abhiyan 2.0 Haribhoi District kebolong kathong ban pentulun syakmat yaki kampen roi hapo ke Aspirational District Program. Haka jingalang lasa khilang do MLA kanong po oba Melbourne Sim u Deputy Commissioner Haribhoi Abhilash Peranwal bat ki he officer nikitna trekam ba pher. In due course of time to ensure that each and every citizen of our district they will avail of those schemes. We are delighted this on Sunday the Union government has passed a remarkable project in which we have seen sector like health, agriculture, road transport, education, rural development has been specially earmarked with a huge allocation. In a federal democracy, and we have seen one of the department which has been focused by the central government is the implementation of the newly launched through the name of BB Grant, previously known as MGNRG, where we have seen an allocation of more than 95,692 crore has been marked for the implementation of this very important flagship program. Why I am saying this? Because when we talk about rural development, there is a link between various schemes that has been introduced in our country, especially with the kind of the magnitude of project that has been taken through MG and RTA in the past. Now we know as BB Granji. We understand all the indicators. Suppose the amount of money that has been earmarked through health department, agriculture, education, directly and indirectly linked with the livelihood of the citizen at large who are staying at the rural area. So it is very important to note that various scenario blocks within our district, especially Ripoi as an aspirational district, Umling Scenario Block as one of the aspirational block. We have high aspiration that in this to come, the proper implementation of this very important project, it will ultimately lead to enhance the livelihood of the people at the rural area. Namar care of the secretary, either high school, either the SNG, either Anganwadi worker, either Asha worker, either the Tirupati, either the SNG, the PO, but that. Hak pada ketika kami berjumpa, jauh besar kapten, besar adalah berbentuk yang dibagi itu Krishna ini ada orang lain itu mak hotel umumnya gelapan yo itu harga dari kawan penengkok konsumsi yang balala berbentuk yang itu dikatakan ini terlihat kepada ibadah yang
some textbook, a school will have a timely distribution of textbook in school, standing letter. Dan kadang some soil health card, dan kadang dan kadang depression, dan screen, yaitu rumpang diabetes, dan hypertension, dan kadang immunization, yaitu belum ditekan, ibarat naik berkata indicators kami ibarat suaka dan suaka jelas. Begini ulang di yang joki. Ibarat kini ibarat irama Islam di Asia anggan dari ibarat Hamadan berharap untuk dikenal bagi kami di Berkuno. Bahkan ini bersama kita telah berpak yang kedekan sempurnakan abian 2.0 dari setempat kebangunan. Ya kembali isi ada berbagai iman. Bagi berjumpa di tulung masukkan di bentuk di kia yang kita bertiga. Bagi tulung di berbuat kia di bagian kilo berkata. Sekarang kita makan nanti sebenarnya kerana karena sudah bersuruh dan bersuruh, bukan dari rumah penuh, bukan sepang penuh bagi jauh di tulung di sini. Malu kita disebut di tulung berbukan di bagian kilo berkata jadi sokar dari semua belum ikut isi di dunia ini belum berbuat kerja berarti kenapa di dunia itu berbuat di bagian immunization di bagian berair, berpor, yang berpor aneh, ketui, berpokar, berkata. Jadi dia berkata, bagi persen bersokar, ban pendiam yang di lantai Sumarang Hadi, PhD bagi subcenter. Di Sumpen mana, bagi distrik, aspirational distrik, hanya ibu pun di subcenter, di bagian nasional di ini, kira apa berkata menjual subsender menjual kayu. Dan kewesmu lagi pun sama lagi, way lagi key indicators ada apa jom ke aspirational district program, aspirational block program. Jadi ke program alur ke vision jom ke Niti Ayob ada la launch ya ka Sampurnata Abhiyan 1 but the target point nagamanta ketika launching ya ka Sampurnata Abhiyan 1 dalam ka pang kaba mengibaro kungki nawya the officers bagi pada baru di badan hapo juga district itu ni, bad di blok di badan hapo ke district itu ni, kami ke aspirational district, bad ya ke aspirational block, ketong jong ke sorga peng, ke sorga jela, lembaga vision jom Niti Ayob hakabai di program sebagai iba nakalian di Deputy Commissioner dan berbagai yang kita key indicators ke target keba ilangkam nakabenca bertintiu nakabenca Karunuka development yang ketong jauh kesorka di officials baru di lain department baru naga kuno bangila banpoi yang kita target naga cingutoi edo pipada akhirnya keski jauh the launching of Sampurnata Abhiyan 2.0 karena tadi tangga launching of this program
But it is at the same time a renewed process, renewed promise. But kung kajing pentumai yang kajing kulat nakamta kumlo wa ngimla ban boy shakatong ban pendet naga 50 shaka 60%, 60%, 70%, 80%, 90%, but then haru boy shakataka 100% kapag yung saturation. But yang ka commitment kapag narayan ki departments ko pero ka office jo deputy commissioner ki line departments ko pero yang home kapag mapipidon ringkat kecil prena, but economic man, ki officers, ki ramashno, ki groups ki prepare, but poshe katho, eri lingba kecil prena. Larawa Nagaland office deputy commissioner, ishim ya initiatives, kabala tangwa ilamai 100% ya kataga jintre yuki erai below the line lakuma kejintlot Nagaland officers lari lakuma kejintlot Nagaland beneficiaries lari nominal stone lari groups prepare kini kenwala yang kejimbakla lari kala hidup bersyukur ka jingko jingkya atau ka spawa lada Ibreu iyo jingko jingkya lada bagi kamai kan bagi kamayo ngilang benar ngilang gunai ele lada kakoi kaya kambon syuha meyi kesen kamai kan bagi kamayo kamu dan sulung lelai nama babi nama belut yang dari jingli hidupi dari Krishna hidupi nak bertahan semua lari berbelut hari kawai kirisin ini ketika distrik Kawa Ruspa harga Kendau bersiap terus pak hagi Margaret but Rima district kejuni terus pak hagi jindon lagi khun sama khun sama kiba tandon lagi bor kebakaran lakalong pantai kita lakalong kakak berkat bernaik. Balik kiri di kabu lakalong lima kiri di kabu kaba ke distrik kejuni kedon. Soai ba minang pentransisi Ginang yang trailang lakalong baka agri, OG department, lalu baka health department, education department, bagi department sudah berbeda. Minship yang kata kebentar, karun kecuri, kebajanai, kebangungiyo. Lepas di lain departments berbeda. Lalu isim yang ini lah dilanti. Lebih berklip atatin yenana berkentil. Ya ke distrik kejuni. Aspirational district
will be an inspiration to the state and to the country as a whole. Kata mereka hong kemakmatan. At the same time, kunjur yang aspirational blocks. Kita kami dithong lagi ditarget. Bah ini ditarget dithong di bawah. Lalu indicates baru kita bu lamang dari bu adalah indicate ay bagi target 5 kecil training 5 kecil shipment yang kecil keselong kepala dan penentoy buat bagi dia yang kita target kepada siswa dan siswa. Statement coming together for one goal, to work together for the overall development, for the overall upliftment of our district. And we are looking forward in the near future, in these coming months, that our district, Rivoy, our aspirational district, will be one of the districts that grow faster and faster. Kublai syukur.